Ini thumbnailnya request, special request dari Asep, dari Sepak. Buset. Apa ya? Gue mau ngapain? Nge-share Discord. First kak asik, gue bukan lu, bukan yang pertama tapi yang setia asik. Buset, buset deh, buset, buset. Ntar dulu gue share di Discord dulu cok. Mana ya? Di notification. Add everyone. Send. Ayo, udah mulai, ayo mulai. Yuk. Oi, outlet mulu. Lah, ini sampai tamat. Dikit lagi tamat. Pak si Arif gak berjuang sosok setia share ke grup aman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buat apa berjuang kalau itu akhir udahlah. Ayo, mari kita bermain. Kita lanjut lagi. Kemarin kita sampai hujan Fanta. Mana? Mana ini kita? Halo. Oh, ke sana. Ini kok headset gue sip. Belum berjuang sosok akhirnya ente. Halo. Jatuh cok. Baru main gue jatuh, astagfirullahaladzim. Halo, langkah nih gue Jumat ikut ya. Dikit lagi juga ketiduran. Lihat saja, tidak apa-apa sih, nggak apa sih. Aman-aman aja. Emang iya dia. Party hujan Fanta habis selesai presentasi akhir asik. Sidang akhir. Bener-bener kebawa ya. Ini kita harus loncat kan. Anjir. Ada yang gedor-gedor di belakang. Pantir sidang bol. Ini ada pintu di belakang takutnya. Ini ada yang gedor-gedor loh, sumpah ini pintu. Lu dengerin pakai headset terus menontonnya fokus dah. Horor cok. Ntar lu brightness TV gue apa namanya, brightness pilihan saya sepertinya nah ini saja dah. Oh, lampu harus dimatiin, ntar dulu sabar. Gini enak baru cok. Ayo mari baca tamat. Ini lagi anak kos banget. Adik saya perlu tutor gak ketiduran kah? Jangan dari jangan berperan perlu kak telur. Tadi aja udah mau ketiduran ya.
Nggak apa-apa, tidur mah tidur baik. Santai be. Mana ini kita? Halo. Anda ngapain, Cok? Mana ini kita? Oh iya, saya punya kamera. Kenapa tidak pakai kamera? Oh ini. Interact. Ya didorong. Sip. Oh no. Ntar dulu. Kita kasih ini dulu. Ada baca ya lumayan. Sampai tamat kak? Iya. Tamat. Oh. Oke. Moga-moga nggak ada apa-apa. Terlalu. Lari cok. Lari, buntu. Saya bacok. Mana cok? Aduh. Kemana? Anjir. Kemana? Naik. Baru mulai lo gila. Naik. Ayo naik cep. Ini dari di kiri ada. Ayo cepetan. Cok. Naik. Astagfirullah. Walazim. Jadi tutup. Nice. Lemah Asep. Inyohi. Apa itu, Cok? Inyohi. Mantra apa itu? Gak ada bandage. Tahu aja dia. Saya kurang bandage. Masih hujan pantai di luar. Ini nggak bisa. Bisa nggak? Klik ya. Oh bisa ya. It's coming. Apa, Cok? Apa yang Oh shit. Aduh, dia dari mana, Cok? Oke, kita harus lari. Dari belakang kayaknya itu. Lari. Cepet. Hari-hari kejar-kejaran itu dari belakang. Kayaknya kedengeran. Di bawah dia, masih di bawah. Cepet, Cok. Lompat. Yes, thank you. Aduh, pusing dah nontonnya begini. Ayo cepat lari, Cok. Ya dulu deh. Dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah tidur nih. Dia masih ada. Iya, mana nih Mas? Waalaikumsalam, tumben. Waalaikumsalam, tumben gape. Halo ke azazah. Waalaikumsalam. Masih ada azazah gitu. Dia di Unsur masih satu ya. I can still say her. Jess. Lynn. Her name is Lynn. Stop. Enggak ding, tadi huruf 3 ding. Di belakang kah? Atau stuck kita? Kayaknya stuck deh. Oh, stop lagi. 120 kaki ketinggiannya. Jatuh. Kagak apa-apa ya. Cok. Ya, masih. Ya, terus. Ya, sekarang kita di ketinggian enggak, kedalaman 800 feet. 800 kaki.
Ingetin tapi maunya gratisan. Aduh makanya jangan ingat dia terus deh. Wah. Sebal jangan lupa cok inian hashtag kita jangan sampai lupa. Kebal ke cicit ngebal pria. Ini kita suruh ngapain sih? Ini kita harus ngapain cok? Sini. Waduh, ke bawah situ tuh gue lihat. Yuk, boleh yuk. Turun yuk. Oke, tunnel. Berisik tuh. Ini kenapa suaranya kayak gini ya? Ya, Forbes. Itu kan yang request si Sepa. Game yang sumpah. DX senja gak berlaku again. DX Lewis kan maksudnya ya. Sakarep muai. Ya senja nyerah, iya bener. Kemarin di Discord gak mau ngomong cok. Nothing matters but Lin. Ada yang bercakap-cakap tuh, gue denger di sebelah kiri. Find Lin. Louis deh yang kayak gini nih. Nah ini nih, yang kayak gini nih. Astagfirullahaladzim. Pengajar. Oke, itu jump scare kecil. Dia nah kan ya dia ke kanan dia ke kiri, kita ke kanan dia. Oh shit, Lin. Itu Lin, yang wartawan kita, rekan kerja. Sip, naik lagi cok. Aduh, teriak-teriak nih cok. Fab, lu record muka lu dong pas live lah. Enggak. Fab, penalti cuk Hongkong. Coba gua lihat penalti dulu, saya lihat bola dulu. Kagak, penalti apaan? Emang beneran penalti? Cedera serius cok. Ini kenapa ditandu? Ntar lu sih nggak kemana lu record apa lu dong pas live. Gak ada kamera gue, sumpah. Depa siapa aja? Tahu Depa sahan. Amat lu percaya? Yo Arya. Yo Ari. Amat lu percaya? Yo Ari. Depa lebih seru manggilnya Depa. Ambulan, gak sadarkan diri ya. Dipakein ambulan cok. Itu pemain siapa? Hongkong atau Indonesia? Coba lihat. Dung. Oh, handsball tapi ada apa di situ? Gak ada apa-apa cok. Jatuh sendiri ya. Kalau seru manggil saya buat siapa dek? Aduh. Kipernya yuk. Kiper Indo. Tapi bagus loh kipernya itu. Andika nggak main Andika. Andika Patir. Oh kipernya. Ini penalti handsball kan? Lagian bocah bola udah lewat diinin dah. Ditepak dah, heran gue. Bocah pengen jadi kiper kali backnya. Dia pernah rasain gamon nggak? Gamon tuh naon sih? Yang kayak gini nih. Saya pernah. Ntar kalau udah penalti bilangin ya. Gua lanjut outlast dulu. Pan sirip orang gua nanya langsung.
Ah. Aduh, buntu. Kirain ada something. Sebentar, kita ke sana dulu deh. Coba di sini ada apa? Kau mau lihat? Tidak ada apa-apa, tidak bisa ke sana. Ya sudah, aku ke sini. Terang ya. Sip. Lu kali Rip, Fab udah eksekusi. Coba. Sabar. Fab udah eksekusi, orang masih ganti pemain. Bocah ya, ngebohongin orang mulu. Deh. Masih ganti pemain ini. Tapi gue penasaran, ntar lu ya, penalti dulu kawan-kawan. Sabar. Cahya Supriyadi digantikan oleh nomor 23. Siapa? Aditya Arya. Gak mau berjuang tapi mau milikin. Aduh. Udah. Lu percaya mulu, yuk lah. Enggak, misal apa namanya, kalau misalkan kan Dapa suka gini ya, apa namanya, kalau ngomong beneran kejadian, Cuk. Maksudnya gimana ya, apa namanya, dia kadang jujur, kadang bohong. Amat lagi ketawa-tawa nih pasti. Santai Arif. Lalu lu kagak pada decean lagi. Tar lu, nih penalti Hongkong. Ayo, siapa? Cahya. Ayo Cahya, tepis bolanya Cahya. Clean sheet kedua kita di kualifikasi AFC. Iya ya, itulah. Kanan. Gila, ketepis, Cok. Ya, rebound. Kanan, Cok, bener. Cuma kurang hoki aja. Rebound. Ya sudah, tidak apa-apa. 3-1. Yuk, mari kita lanjut. Kalau gue gimana ya? Gue sih jujur aja. Ya deh. Astagfirullahaladzim. Jangan naik lagi, Cok. Nah, oneta. Awas aja lu nyaplok, awas ya. Tiba-tiba hidup gitu. Gak lucu sih lu. Jangan base lagi dong, please. Oke, buntu. Ada yang ngorok-ngorok di atas. Not again. Makhluk itu lagi. Ini kita harus kemana? Gak bisa naik. Kayak kita bakal berhadapan sama makhluk itu lagi. Fuck. Tapi itu yang berotot loh. Sip. Rambut. Kita bisa ke situ, kayaknya jalannya emang ke situ, tapi saya mau lihat ini. Ada apa di sini? Tidak ada apa-apa, ya sudah. Mari kita lanjut. Jalan dia ke sana. Yuk. Aduh. Kok gelap banget. Siapa tuh? Sepi amat nih live chat. Sepi amat. Kirain gua Sepi Ahmad. Aduh, buset, gelap, Cok. Kopi apa? Bentar, mau bikin kopi dulu biar kuat sampai ronde 20. Waduh. Emang gue bakal sampai ronde 20. Hide. Ngapain hide? Gas lah. Yuk. Terus kanan kiri. Oh, ini buka. Ini eksplosif. Ada ngejar ya? Ada step, Cok. Oh, itu. Astagfirullah, tuh bocah. Ada yang ada step soalnya. Padahal nonton 4 orang.
Ini di sini ada makhluk nih. Sebelah kanan. Mana dia? Mana kau? Sini kau. Sini kau. Maju. Kok ada tempat ngumpet segala? Taruh reload dulu. Panik. Lu belum mainin aja, save. Nah, ini memang tadi ya. Oh ini. Coba. Ini ada tetesan air nih di depan. Belum jam scare-nya ya, Fat? Belum, masih. Di ini ada tetesan air, Cok. Ini apa sih suaranya, sumpah? Ini apa ini? Oh, kayaknya kita harus ke sana deh. Suaranya. Nah. Oh, ini. Jam. Oh, dikunci. Berarti kita bisa buka. Coba. Kita ke arah kiri. Nih. Waduh. Anjir. Anjir, itu beneran, gue bener-bener loncat, Cok, sumpah. Gue bener-bener lompat, sumpah. Demi apapun, beneran loncat gue. Ngasih apa-apa gitu loh. Halo, ada siapa aja nih? Kaget amat pasti. Langsung toxic, Cok. Lu kaget kan, Sep? Ya be aja, bilek. Coba. Anjir, ada yang jongkok. Dia ke kiri tuh, gue liat. Gue buka lagi, ntar disambut lagi nih gue nih. Janganlah. Udah bener. Ya lu download Genshin lagi download. Kalau bohong, kaget gigimu, cuman kayak begi aja gitu. Kalau bohong diancem mulu, buset. Ya rekam lah ya. Ya ada rekam lah. Ntar lu lagi record. Makanya jangan nungguin chat dia mulu, napa Rip? Waduh, lagi bikin kopi. Bahasanya, Cok. Halo Mas Dep, santai. Apa sih, ya Allah? Tolong. Habis ngerekam gituan dikejar gue. Kesip, gak ada. Lari, Cok. Anjir. Gila nih. Nih. Anda ngapain itu? Oke, buka sip. Lurus. Mana kita? Cok. Buntu. Udah nggak ada ya mereka ya? Ada di sebelah kanan. Mereka di sebelah kanan. Sebelah sana mereka. Ntar lu sabar komen. Ini apa sih, kita jadi kejar-kejaran gini? Gue harus kemana nih, Cok? ABC.
Santai Rip, itu typo lu juga kasar lah. Ada Sally. Oh, Selin tuh Sally. Sally kan gue gak tahu kids. Heboh, lupa gue play. Sampai jam berapa ya? Sampai capek gue. Seperti biasa. Kok Arif ada obeng birunya? Kok obeng sih? Bocah ngomong obeng ya. Kemana nih kita? Kurang ajar. Gue lari kemana ini? Udah mati ah. Tiba-tiba ada 3, masa kan gak jelas banget ya. Udah kenal. Udah kenal. Apa sih? Ya Allah, gue lari loh. Cocok loh. Heran gue. Ada makhluk di sini. Kocok. Masih ngejar lagi. Ini kita harus kemana? Astaga, di situ. Lalu gue ngumpet dulu. Tutor belajar sama ada orang yang perlu tutor cari topik hak. Baca tamat, so pinter banget. Apa sih Depa lagi? Gue besok masuk bultang, gue bantai lu mak. Asik, gila. Anjir, berendam ternyata ada airnya, cok. Ada makhluk itu, cok. Lari. Ini pintu belum dibuka. Yes. Heal dulu. Ntar lu komentar dulu, sabar. Ntar lu. Aduh. Untuk. Airnya lagi, ada airnya, cok. Dah keluar. Sabar. PC gue nih WA. Sepi kok WA gue. Asik. Gue. Aduh, apa nih? Halo Smackdown. Buset. Riz. Pasti kamu lagi nangis. Masa kita satu kalah 3 tahun gak mutulan sih, Al? Oke, kalau sedih gak apa-apa, nangis aja udah deh, gak usah dibawa ke sini. Udah, kamu sudah tahu. Halo Smackdown. Ini apa sih? Takut banget ada Morris. Halo Riz, Dea, halo. Ya. Dea, haha, ngakak, haha, apa lagi anjir? Ya kali lu pada masih ngejar gue, Bang. Ya, gue bantai. Astagfirullahaladzim. Gue cek. Sip. Kabur, cek. Gak kena. Ya. Ini jangan sampai nih jalan buntu aja. Ini kemana sih? Jalan keluarnya sumpah. Kagak jelas, cok. Heal dulu. Tolong dikondisikan kolom komentarnya, teman-teman. Ini baru kah? Oh iya, ini bener. Harusnya ini. Tadi soalnya ada yang ngalangin kan di sini, sip. Nah. Oh shit. Explosive. Ada kereta. Naik kereta api. Tut. Bandage. Bandage. Siapa yang nyebut bandage ya waktu itu ya? Untung aja ketikanya nggak ngomong. Sep, bisa gak kalau ngetik ngomong gak usah kedengeran. Terdengar cok omongannya tuh. KW cok. Maiden live sep. Maiden pasti baseball, Maiden. Kita dorong ini, buset deh. Berani amat. Live jualan apa dia? Maiden bola kasti kan, baseball kan? Kok jualan sih? Jualan apaan? Kesini nih kita.
Sip deh. Reload dulu mas. Kok kasti anjir? Lu cari aja di Google Maiden. Keluarnya baseball cok. Game Maiden aja. Kita suruh ngapain sih di sini? Bingung gue. Itu ya. Suruh ngapain, cok? Football Amrik. Oh iya, football Amrik ya, benar-benar. Kenapa baseball ya? Allah. Maiden itu football. Iya. Benar. Maaf salah. Di keblok kok keblok. Berarti tarik lagi. Kalau bohong. Sip, berarti ini kita jorokin ke sana. Belokin kanan, cok. Nah. Inyohe. Oh, gue baru nyambung dari tadi. Apa ini? Apa yang terjadi? Inyohe. If you've done something, I want you to tell me. Siapa nih yang ngomong? I want you to tell me. Gila. Anjay, Fabio pinter lah. Ada yang nutup pintu tuh di sebelah sana no. Coba lihat pintunya. Tidak kelihatan. Oke, kita coba buka kali ya. Ngadu ini kita. Waduh. Note. Chapter 14 udahlah. Anda mau baca di pause saja. Saya tidak mau baca. Tangan tengkorak. Anak gue masa gak tahu. Aku yang ngomong 300 sub ngapain yuk? 300 sub mah udah kan. Belum deh. 239. Ini satu lagi 240, cok. Ayolah. 300 sub gak ngapa-ngapain. 1000 sub baru ntar ada apa-apa. Ntar baru gua ngapa-ngapain. Kalau sekarang nggak ngapa-ngapain. Kalau 300 sub, ntar 1000 sub gua ngapa-ngapain. Oke, sekarang beda. Kemarin minimal traktir saya pala mandep jualan skincare. Siapa cok jualan skincare? Traktir kebab yoyo 1000 subscriber. 1000 subscriber. Jualan gak seru. Makin deket nih. There's a father up above, and he's looking down below. Be careful, little mouth, what you say. Oh, be Careful, little mouth, what you say. There's a father up above, And he's looking down below. So be careful, little mouth, what you say. Oh gitu nadanya ya? What you say. Kok jarang FIFA bang? Besok FIFA. FIFA Sabtu bang. Cakwe enak coy. Cakwe. Enggak, Anda sarkas apa ini? Anda lagi sarkas apa? Mohon maaf. Cakwe. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Aman. Ih, tengkorak. Gempa. BMKG. Sama pempek banyak ya. Monet aja belum kebuka ini. Monetasi. Mana kita? Cok, mana cok?
Mana ini cok? Jatuh ini. Aduh, di bawah kita. What have you done to Lynn? I wanna feel your hunger. Siapa ini, Cok? I wanna see your true face. Oh, ini yang Your seed will burn this world. memo kamera lu ngikut dia ya. Enggak kan, ini kamera itu standby. Yang dia pegang itu standby. Enggak sepenuhnya ngerekam. Gitu. Yang dipakai itu cuma night visionnya doang. Gitu, adik. Welcome her and fed Sepa. Lord. Naked, hiding nothing. Pempet tadi ada di sekolah, tapi gak berasa anjir pempetnya. 300 sub bikin muka subscriber di FIFA. Sudah bro, saya lagi project baru ini. Bikin muka subscriber di FIFA. True face. Nah lo, Allah murka. Nah kan kena ajab lu pada kan, bener-bener lu. Nah tinggal lu nih belum nih. Cok, gue harus mana? Kabur kah? Ya kabur lah. Reload. Lari cok. Belok kiri. Belok kanan. Dia kagak kasih petunjuk arah. Tayo. Rubuh, runtuh. Biar sabasari. Masakan buatan dia enak juga sih ya. Mampus lo dibakar ya, akhirnya dibakar. Jadi Fabi panggang jangan lah. Apa sih ini bocah nakutin banget. Kok deket banget sih suaranya. Tolong. Cok. Ini kemana nggak bisa inian kamera? Halo. Ini gelap banget, sumpah nggak kelihatan apa-apaan. Sumpah nggak kelihatan apa-apaan, Cok. Gua nggak bisa ngeliat apa-apaan. Lah, kok di sini? Oh, karena gue tadi gini, astagfirullahaladzim, bodohnya. Tadi nggak pakai kamera gue. 300 subs room tour, enggak lah, jangan room tour. You can hide by crouching underwater. Aduh, listrik kesetrum nih kita. Udah, bodo amat. Kita lanjut aja, nggak usah ngelut. Baterai kita banyak. Apa ini? Menarik nih. Oh shit. Kabur cok. No, kesabet, ampun ibu. Ada listriknya nyala, kesetrum. Cok, makhluk itu masih ngejar kah? Masih ngejar. Kesetrum, mati. Gimana itu cara matiinnya, Cok? Main FIFA 8 jam. Gila kali. Ini nih sepi, cuma akhir-akhir rame. Akhir-akhir rame dah, bocah. Pakai bandage, bagus ya. Gue udah tahu itu bakal kesetrum, cuma nggak ada jalan lain, gimana ya? Apa itu sembunyi-sembunyi? Gaspol. Nah ini nih. Kan ini dimatiin ya tadi sama gue ya. Arus listriknya. Sip.
Ada itu bocah. Sip, udah. Intrek cepet. Sip. Rip masih ada kah? Ada info bagus nih, coba hide yuk. Itu aduh. Kejedot lampu. Jadi tadi saya sudah hide di nyelam. Ini ada berapa elektrik dah. Takutnya ada yang kelewat, saya harus balik lagi ke sini. Udah nggak ada. Save dulu kali ya. Kita save dulu. Bentar. Sabar, new save data. Kapan lanjut eFootball? Nah itu dia eFootball. Saya nggak ada lagi yang saya cari di eFootball bang. Itu dia masalahnya. Gue nggak nyari apa-apa lagi di eFootball. Lewat mana lagi nih kita? Loh, kemana cok? Ada apa ini? Pasti ada sesuatu nih di sini. Nggak ada apa-apa ternyata. Ya udah, lanjut aja. Buang waktu, sumpah ada pintu di situ. Holy, serius? Dia sampai sini? Oke, kita tunggu. Yuk, namatin GTA 5 yuk. Gue nggak pernah main GTA. Cok. Ntar asik dapet cakwe. Panikah. Ntar lu pinggang gue pegel. Sabar. Nggak ada yuk. Balik lagi nih bocah. Buset deh. Bocah ngapain aja dari tadi? Kok ngantuk ya gue ya? Sama saya tidur dah. Udah tidur. Ngapain lau? Dah. Gue pilek cok. Bentar lagi gue tidur capek cok. Kita harus balik ke listrik sih. Lurus cepetan please. Jangan lihat dong. Oke sip. Jangan lupa nunduk karena bisa memanggil kalau kita kejedot lampu takutnya. Sip. Oke, ini udah. Tinggal kesini kita. Nah, gini nih. Baru. Nah, udah nggak setrum. Mantap. Nicely done. Career mode PES 2021. Saya tidak punya PES 2021, Pak. Genshin masih berapa lama? Ntar lu. Lama dah. 4 jam. 4 jam lagi. Ntar lu save dulu nih di sini nih, takutnya gua change save slot, new save data. Oke. Oke, kirain gua ada step. Genshin masih 4 jam lagi, cok. Oh ini tuh, oke, itu bisa di-interact. Di sebelah kanan sana ada apa? Oke, ada seperti ini. Ada ruangan, ada lift.
Di sini ada lift. Mana tombolnya? Tidak ada. Nah, ini ada lubang. Mari kita jelajahi. Oh, ini yang tadi. Maaf. Ayo. Kita laju ke sana. Yuk, dorong. Dorong, dorong. Dua. Astagfirullahaladzim. What did you do to her? You can't keep a secret Oh, from yourself. Balik, cok. Entrek. Kita belokin. Balik loh itu. Kayak ada bandage. Tahan banget loh semua. Anda ya, dan kayak gini, cok. Dibilang jelek lagi. Berarti kita tinggal lurus ke sana. Aduh, gak bisa didorong lagi. Harus dari sini. Masih keblok. Ipswich Town mau sampai mana juara UCL? Nah, makanya itu. Kapan lagi saya nerusin ya? Pasti kalau dilukain pasti ada bekasnya karena bukan hilang. Asik. Mantap. Kayaknya kita harus tarik dari sini deh. Tarik dari sini. Habis itu kita pentokin ke sono. Oke, sip. Saya ngerti. Kita jebolin ininya. Nah, ini kan ke kanan nih. Kita iniin ke kiri. Bentar. Ini balik lagi nih dia nih. Kita pentokin ke sono. Pintar. Ayo. Tarik lagi. Skip 2 musim aja bang lah. Jangan lah. Ntar gak promosi. Kalau di skip. Udah capek banget gue sama. Itu gue kayak gitu biar gak ngantuk. So dia aja gak capek. Udah. Ya. Nah, itu. Oh, shit. Oh, banyak. Gue beneran. Oh, gak ada apa-apa. Tidak apa-apa. Oke, kita ke gua yang menyeramkan ini. Ayo. Miss lagi kan nggak untung aja. Keren gua miss lagi. Aduh, masa kita harus turun sih? Gila, kemana ini cok? Delta siapa ya? Cutscene. Oh enggak deh. Kemana ini kita? Untuk God doesn't love you. Not like I do. Oh shit, astagfirullahaladzim. Gak salah. Salah nih, gue ngerti kata-kata Delta siapa cok? Nanti gue bikin lebih canggih. Oh, dia masih ngikutin jalan. Mati nih gue liat. Ya udah mati ini, disabetin dari belakang. Cok jalan. Jalan, astaga, jalan orangnya.
Dari kiri kanan kah? Ya, kanan. Ayo, lari. Jalan dulu deh. Mati, cok. Iya. Nanti gue bikin lebih canggih dah. Ada apa ya? Hantunya gue bunuh lo. Itu mah lu, El. God doesn't love you. Not Not like I do. Ayo, mari. Gua bunuh lu. Nyawa immortal. Ini game, mohon maaf. Ini game. Dia serius loh. Nanggepinnya. Ih, nyangkut di batu-batu, sumpah. Bikin apa? Bikin batu. Yo, nyangkut, cok. Game kok mati suri. Ya betul, gue mati suri tuh. Di kiri ada manusia jelek itu. Ayo kita lagi. Ngapain ada merosot? It's. Jangan sampai jatuh. Wow. Oh no. Betul. Kadang mereka nggak ikut gua. Aduh, ikut lagi ke bawah mereka itu. Oh, apa ini? Brother, tolong. Astagfirullahaladzim. Tolong. Tiba-tiba bacok dari mana itu? Saya tidak tahu. Dia dipukul, sakit sekali. Oke, kita ke air lagi. Mana ini kita buntu, cok. Oh ini tangga. Bandage kita aman. Ayo. Heal dulu. Gue tidur apa gak ya? Dari prebat mata gue tidur dah, santai ya bro. Ya. Tuh tidur resep. Tidur baik. Kagak apa. Bocah streaming kayak gini dianggap serius ya, udah santai ya. Aduh. Oke, itu jalan keluar kah? Nggak mungkin. Oke, dari sini. Jadiin Fabio back sound. Timang. Oke sip. Jaga keseimbangan aja. Don't look down. You can take the seat out. Ayo cok, kita ke sana kan. Astaga. Oh garing ke atas masih. Oh iya ke atas ini. Mana kita? Sana pesana. Sini dulu deh. Deketan. Baterai tinggal 2 ini. Dari 4. Dari 5. Boros ini. Chapter 15. Oke, saya tidak melewatkan chapter 15. Chapter 14 ya. Biasanya lewat aja tuh. Oke. Oh, aduh, apa ini? Racun, cok. Pusing. Ya, kamera diambil lagi.
Oke, udah terkusil lagi, mau kamar mandi dulu, gua tidur aja. 300 sub ganti PP, jangan. Itu udah PP krusial, Cuk. Kenapa ini? Aduh, ini kayak bosnya nih. Nah, kan bosnya ini, Cok. Dikit lagi tamat kan? Penting banget tuh kamera kayaknya diambil terus. Dia ngapain, Cok? Jessica. I'm beating you. Get off. Get off me. Oh, you have to tell me. Sep L. Penting banget tuh kan. Itu tadi. Not unless you answer. No. Fine. Then you have to give up. Ini waktu kita kecil ya. If you say I win, I'll let you up. Okay. You have to say it. You win, okay? Ya udah lepasin. Push over, Blake. Waduh, adik-adik main narik aja tuh, gue liat-liat tuh. Waduh, Fab ini berapa? Ntar dulu, gue liat dulu. Tadi sih 3-1. Oh, udah kelar, Cok. Udah kelar. Lu cek aja. Waduh, gandeng tuh. Wah, malam-malam lagi. Waduh. Malam, Cok. I don't know why you have to be so precious about it. Did Lynn ask you to ask me? I asked first. So, I don't know. Nerd. Shut up. Nerd. You are. 5-1, Fab. Oh, 5-1, buset. Udah. Lolos ini. She said to ask, didn't she? Maybe. I don't know. Berarti goal difference-nya sama kayak ini dong. I know. Tadi Vietnam menang 4-0. Indo menang 5-1, Vietnam juga 5-1 menangnya. Waduh. Kok berhenti? Ayo dong, jalan. Gelap banget. Jangan dihapus, woi. Apa yang You dihapus think your coba? parents are home yet? No, usually not until after dinner. You think I could come over? Yeah, sure. Aduh, udah ngajak ke rumah. Why what? Like, why do you want to come over? I don't know. Ih, streamingnya 60 fps loh. Sepi, gelap, wah, ada apa? Jessica. Oh, sorry. What are the Kirain two of gue you doing? bocor pala ya, Cok. I'm sorry, Father Loudermilk. We stayed after Loudermilk. school for journal? We were just leaving. Let's step back into class, please. Blake, Hah? You're not in trouble yet, Blake. You don't want to get in trouble, do you? just stay with me. I want you to Malam-malam. tell me what you were doing in here. Were you misbehaving? Do I Misbehaving. need to call your parents? Berarti tidak ada Jessica, akhlak. do I need to call your Misbehaving. father? No, please. I only want us to be friends. Nobody's in trouble yet. Does one Halo, of you Bang, think you halo. can make this right? Rumah tuh. Jessica. Asap tidur. Jessica, look at me. Will you pray with me? Will you help me make this right? Why don't you go along home, Blake? Don't go. Did I interrupt something between you two? It wasn't like that. Then what did you want? You won't say? You know, shame is a gift from God to let you know right from wrong.
and what you want is very wrong. Go home and pray. Stay. I want you to stay. Blake, please. This is awkward enough. Nothing's the matter, but I need you to leave us. Don't. Everything's okay. You can leave, young man. Walk away. Dia apa ini Jessica nih? Kita gerakin si Blake kah? Oh iya betul. Wah, Blake kecil. Ih, larinya stepnya kecil-kecil juga, Cok. Kira masih ada gak? Gak tahu. Izin off, disuruh tidur sama mama. Oke, siap Arka. Wah, kalimatnya. Kenapa itu kalimat? Astagfirullahaladzim. Cok. Teriak dia, Cok. Kemana kita? Apa yang harus kita selamatkan? Apa yang harus kita lakukan? Oh ini. Toilet. Ini mah toilet, Cok. Anda mau ngapain di toilet? Gelap buat lagi. Gak kelihatan sama sekali, Cok. Itu Jessica teriak-teriak. Lu ngapain baik lu? Ntar lu, gelap banget, ntar lu, sabar. Saya atur brightness dulu. Help me, Blake. Gimana cara nolongin Anda, gimana, Cok? Larinya cimit-cimit. Gimana cara nolongin dia? Oh ini kebuka. Oh, dia di mana? Tadi di sini kan? Dia apa ini ya? Jangan. Itu tadi kalimatnya help me make this right. Sama kayak sebelumnya. Oh iya kah? Pakai kamera, nggak ada kamera ini. Ini nggak ada kamera kan, ini Blake kecil. Lihat. Jam 9 malam masih di sekolah. Ngapain? Ada guru cuma satu coba. Ini si Blake kecil. Oh. What? I don't know what you think you saw. Cok, lari. Nggak ada kamera. Oh, ada nih. Lari. Papa notes saha ya. Nyangkut, Cok. Lari cepat. Mau runtuh. Sip. Naik. Fuck! Lin. Oke, kita keluar kah? Tamat kah? Hamil. Are you pregnant? I don't want to die here. Dia bisa hamil, Cok. Dia apa ini nih? I won't. Our baby. Won't let them kill you. Our baby. We have to get out of here. Matahari udah muncul, harusnya aman. Kan kita nggak pernah siang kan di sini. I'll get you out of here. Gak usah sok jadi pahlawan kesiangan deh lo. Jadi inget si ini film
apa film apa sih itu judulnya, filmnya si Fajar. Ini kemana cok? Halo ini kemana ya? Boleh minta bantuannya? Oh kesini. Tamat sih habisin sekarang yuk, aman. Kalau dari kanan ada step. Muka sil ini ngalangin dah, sumpah. Anda ngalangin sekali. Video Allah sudah menurunkan azabnya. Nah, What the fuck? We have to find shelter. Shelter. As far from those places we can get. Yeah. Oh, Ayo. Gak mungkin tamat jangan gitu. Saya sudah agak kuat ini main ginian. Shelter, cepet. Bisa dibuka. Aduh, kok kunci? Gak bisa. Coba. Belah sono. Ya tadi ada deh, rumah rusak nih. Berteduh di sini dulu, Lin. down here. We have to get inside before the baby comes. It's too dangerous. You can't. We can't stay out here. Anjir, Put me kakek down. Zeus. Please, Blake. Kakek Oke. J, siapa tahu bisa lawan bos di luar atau Be Anda careful. keluar terus Anda menjaganya. Fuck. Waduh. Lynn, you okay? I'm coming down. It hurts. I'm Ayo sorry. turun. Udah hamil cok dia. Udah berdarah-darah. I need to lie down. Diajak lari coba lagi. Oke, Tiduran. Okay. Okay. I just. It's gonna be okay. Oh, Shit. Come on. lari. Ini bosnya cok. Belok kiri. Oh no. Jesus Christ, Blake! What the fuck? I think something's wrong. It hurts too much. I need to lay down. Gimana nggak bisa Anda mau mati sama dia? Nih, Anda bisa saya lepaskan. Saya kabur nih. Oh no. Blake! God, give me voice. God, guide my hand. God, give me voice. Oke. God, guide my hand. God, give me voice. God, guide my hand. God, give me voice. Jatuh. God, guide my hand. No. Ya, pasti ada something yang terjadi, bener kan? Tombak siapa itu? Loh, bukan silin dong. Itu dari atas, cok, tombaknya. Fuck you! And fuck your god! Makhluk. Ya, mati. Enggak mati, aman. Kok gue juga ikutan tegang ya? Ya, jarang-jarang, cok, orang gue main game, orang ikutan tegang. Paling yang keluar cuma satu orang tuh kan. Lah, lauk malah jatuh. Iya. Blake! Ha! I know it hurts, but bego. Siapa itu? Itu langsung disikat langsung sama YouTube itu. It's like the whole Komen world Anda. burns. Oh no. Kemana kita? Sini. Wah, tamat ini, cok. Tamat ini, bre. Tamat ini. Mapnya kayak Kings Canyon di Apex. King Canyon. Saya tidak main Apex. Baik, sana dulu. Udah bakar aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nggak bisa. Gue terobos gitu loh tadi. Oh, sini aja ya, ada jalan. Mana kita? Sini. Sip, yuk.
gas terus. Bakar yuk, jangan lah. Ayo. Nah ini gerbang tadi, ya Allah, muter lagi gue. Salah cok, salah, putar balik. Salah cok, salah jalan. Ah. Ya agak tamat dah, tamat. Aman baik, santai baik. Nah. Kita cuma tinggal nyari jalan lurus aja ini. Kayak bos tadi udah mati ya. Ini apa ini? Ini ada pelang apa nih? Ayo. Zip. Petir. Shit! Blake! This is the baby. Yeah, she's coming soon! Aduh, mau melahirkan, Cok. Coba lihat tulisannya apa? Oh, tidak ada tulisannya. Tamat ini, Cok. Udah tamat ini. The chapel. We can take shelter. The chapel. Oh, itu dia. Zeus. Percaya, gue pengen nonton Thor sih. Iya, gue belum nonton Thor tuh. Nonton antara kapan ya? It's cold. Iya, saya tahu. Jangan banyak mengeluh Anda. Jalankan saja. Storm's getting worse. Naik. Chapel. Come on, Lynn. We have to get inside. Oke, ini dia. Baring di mana? Oh, ini yang waktu itu. Oh ya Allah, ini yang pertama banget. Sumpah, ini kita yang dari sini pertama banget ini. Oh shit! Besok Pak nonton apa besok? You can do this. Oh god! Something's wrong. Just keep breathing. Feels like something's wrong. It hurts too much. I know, baby, I know. But you can do this, okay? Just keep breathing. Itu lihat kenapa ada putih-putih. Tahu dah gua kenapa. Fuck! Apa yang keluar, Cok? Bayi apa bukan itu? Keep breathing. Jangan ditunjukin dong. Bayi beneran. Lynn. There's nothing. Oh, Jesus Kenapa? God. Tuh, mati dia. Lynn. Meninggal, Cok. Lin. Segala perjuangan buat nemuin elunya habis melahirkan mati. Coba gimana? Lu nggak lihat itu tangan gua sampai kayak gitu? Hah? Apalagi badan ini. Baru ketemu bentar meninggal. Udah perutnya Fab, jangan. Gila kali lu. Cuma kelihatan anunya So, Lynn said you haven't even kissed her yet. What? Like in Beauty and the Beast? Beauty and the Beast. Oh, you mean drama. The play. Play We're saving for the, like, actual night. bener. Kok gak kelihatan anunya, jangan. Dolar kuning. Okay. We, like... Masih ada 3 Fab, maksudnya. Masih ada 3 apa tuh? Is she your girlfriend? Is she your Tell me, girlfriend? or else. Or else what? Astagfirullahaladzim. Oh, ini awal mulanya.
got you again. Halo, ya, telat banget. Buset, si Bagong yang selalu ada fotonya. Bagi dua. Oh, bagi dua tuh si Keiko. Astagfirullah. Mana Pap katanya tamat. Sabar. You murdered paradise. Oh, SpongeBob. God has gone silent since the storm, the birth. Aku dengan kocak fan bagi dua. Apa sih Anda ngomong apa? Anak mati itu dibunuh omong bejat. Oh, ini omong bejat. Jangan bagi-bagi, aku hanya punya Jisung. Ya deh. There's no more perfect faith than that. It's still God is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all, crush its skull under your heel. I know God doesn't hear dead men, but I expect He answers them. Oh, ngapain dia? Dikocok di depan mata gue lagi coba. Ya udah. Ada yang mau agar kirimin sini. Ayo kita pulang. Dadah om yang selalu saya lihat di gambar. Dadah Lin. Sampai jumpa. Terima kasih atas anaknya. Dadah. Jisung katanya mirip gue. Ya Allah, dap. Sumpah gue baru pertama kali denger Dapa kayak gitu. Sumpah. Dadah om. Dari mana Dap? Bang tahu Muna nggak? Masa teman gue jadi Muna siapa? Oh, copot. Nggak copot. Dilihat dari sisi mana? Coba Dap jelaskan, terangkan, dilihat dari sisi mana tuh. Ya ampun, ini awal-awal banget, udah tamat dah. Baikku. Ayo kita pulang, baik. Udah ketemu siang. Dari mana ya? Dia juga bingung. Kan tadi Chan yang mau punya anak. Oh iya bener. Dia nyebutnya anak gue. Kenapa jadi kamu yang punya anak? Arkar bayinya jelek jangan gitu. Ini kenapa orang pada tidur belum pada dibangunin cok. Pak subuh Pak. Ayo. Cok. Oke. Mataharinya membesar, lihat. Kelas. Hey Blake. Ih, larinya masih cimit-cimit cok. Try to find me. Apa sih? I'm over here. Oh ini di ruangan. Hihihihi, tiba-tiba jump scare lu, awas lu. Oke, enggak. Aduh, lehernya. Itu lihat lehernya cok. I'll never let you go. You never let me go. Okay. Now the light has gone away. Savior, listen while I pray, begging thee to watch and keep, and send me quietly to sleep. Watchful Savior, wash away
all I've been wrong today. Xavier siapa lagi? Help me every day to be gentle, more like thee. Kalau udah mengandung berapa bulan, nanti 7 bulanan enggak? Anjir, udah jelek, maksudnya itu banyak darah jadi jelek waktu itu. Mati kocak, masa bangun. Asyhadu dulu. Asyhadu alla ilaha illallah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah 4 episode tamat. Terima kasih Red Barrels. Terima kasih semuanya. Red Barrels tamat. Ada ya saja. Writer. Game on, motion capture, executive producer Sam, ya itulah Sam apalah itu. Tamat ya. Nonton pas dago horor, ya bener juga. Pas udah bener-bener tamat, udah pas bener-bener si Lin-nya meninggal. Rekap apa itu rekap? Gimana contoh voice over actors, asik. Angela Magri, Carlo Mastroni, Cat Kid, Claudia Besso, Felicia Shulman, Graham Cuthbertson, siapa itu? Betul hikmah nonton drakor dulu ya. Associate producer, ceritain lagi dari awal. Jadi ceritanya gini, kita lagi liputan di helikopter, lagi nyampein berita nih, ya kan, tiba-tiba helikopternya kecelakaan. Nah, helikopter itu jatuh di salah satu pedesaan misterius, ya, desa seperti itu, desa yang itu. Nah, kita jalan-jalan di situ buat nyari si Lin yang diculik sama penduduknya gitu. Jalan-jalan ketemu si Lin, dibawa pulang, melahirkan, meninggal Lin-nya. Udah tamat. Innalillahi. Abis banget nih Outlast-nya. Udah kali gue main game horor lagi. Tamat. Berarti bukan bayi kamu. Enggak, bayinya si Blake, karakter saya. Gitu loh. Dia mah demi apa selesai lah. Anda kayaknya harus nonton replay deh. Perjalanannya panjang. Gak enak banget dia mati ya. Gimana? Ini nyambung sama Outlast 1, nggak tahu. Kayaknya sih enggak. Masa semua perjuangan buat dia terus udah gitu aja. Aduh, konsepnya gitu ya. Special thanks Alice Brass, Kimbo, Jason Brass, Hans Brass. Aduh, itu ini apa, saudaraan. Jeff Harum, WB Games, Ben Elliott. Gak ada game yang lebih serem. Gak usah belagu, lu kagak nonton. Astagfirullahaladzim. Diandra, gak usah gitu. Ada game serem thriller juga, namanya Erika. Game juga tuh, tapi Erika tuh lebih dark daripada ini. Lebih kayak thriller sih, bukan misteri, lebih ke thriller. Kayak ya gitulah, thriller misteri. Kalau ini kan nggak bakal sesadis Erika. Kalau Erika lebih dark dia. Apa L? Itu yang bonek-bonek yang ada kelinci beruang. Hah? Bahaya. Udah dong kelar. Nah, ini awalnya kita ini kan apa namanya, di awal-awal banget. Genshin masih lama. Genshin masih 6 jam lagi.
masih lama. Kayak next. Kayak ini waktu Lynn's body wasn't in the wreckage. She could still be waktu alive. pesawatnya jatuh. Sip. Pilot. I don't even remember his name. There's not supposed to be anything for miles. But I wasn't alone out here. Fuck. I wasn't alone out here. Wasn't alone out here. Oke, ini Sweet Ellie, tahu apa? Ini Dear Father, Tragedy wall. Topped with barbed wire. Tragedy I Wall. could feel tension in my skin. Yang tahu Tuhan aja. Main game lain, Fab apa? Lah kok malah nambah. The babe is coming. Nights might mid wave. Wife. Kok wave sih? Midwife. Mother to stay with him. Chorus. Oh ini lagu, ya Allah. Lagu chorus loh, astaga. Kirain saya catatan. Siapa mana katanya gak tidur ya? Tadi sih bilangnya ke toilet. Tadi bilangnya. Ya siapa dipercaya lah. Dia udah bisa ngomong kayak gitu. Padahal kemarin hari Kamis dia percaya banget sama Sepa. Sepa mana kuat tidur malam-malam ya. Bener juga, anak kecil harus tidur cepet deh. Lah itu si Sapeng. There's no picture. Just noise, but I saw it. I know I saw it. Sip, chapter 5. My January 7. Asik. Ini sebenarnya kalau diikutin ininya ceritanya lebih jelas lagi nih. Once told me that the music of birds was proof that God exists and loves us. Anak kecil harus berdasarkan pengalaman, Kak. Oh, kok Sapeng lagi debat ya. He said she did it to herself. He said he was Iya protected. ya, Sapeng 2007 loh. Gak expect gua. Kelakuan kayak gitu 2007 sumpah. Chapel. I can see the chapel. The How Chapel. far did this go? Oh ini Feeling kita the teeth of the pas sound ini, sisters. pas awal-awal banget nih. Kita baru masuk chapelnya. Ini ada beberapa note. Aduh, alarm saya muncul, Cok. Apa enaknya nyebat, Dek? Tanya Fabio, lu gak usah ngadi. I guess this is where the magic Bener-bener lu. happens. Chairs for an Ini audience sebelah to gue watch. Sapeng lagi nyebat. Ya I bener saw lu. her afterwards. 2008 yuk. Lah emang 2008 Couldn't ya. have- Sampai 2008. Iya beneran 2008. Ngakak deh, Pak. Lu kali Dep yang pernah Going Dep. to Ah, heaven. jangan gitu, Dep. Masa maling teriak maling. You should have loved me. Duh. Fab apa enaknya? What Kok am I beneran doing? ditanya sih? Saya gak tahu. Lah, lu nanya gua. Kagak tahu. Sumpah demi Allah kagak pernah. Apa sih lu tadi bilang 2007 ah? Iya kah? Iya kah? Gak tahu saya. Banyak banget catatan yang kita ambil. She hanged herself before I could stop her. Or Oh she ini yang gantungan tadi. did it. No. Wait, not her. Mantap Keko. Dap udah ya Dap ya. Jangan ngerusak anak orang ya Dap ya. Bener-bener lu. Ngakak panik dikit ya Dap. Iya nyebatin di pasar malu. Kurang ajar. Tower. Bener, Radio bener. tower or microwave relay. Civilization, maybe. Kurang kira ngomong iya For a second I was kak. dumb enough to think I El might not sesat. die. Ini lagi El sesat. Jangan dengerin El. Emang kapan gua nggak dengerin El? Kagak. Hell. Gak pernah. Paling gua help iya. wasn't coming. Iya. Oh ini yang perahu. Minggu lalu nih. Body so thick I could have walked across the water on our backs. It's almost funny. Apa iya dek? That's Saya how you tinggal walk on minta water. kakal gue buset. Raining Tahu-tahu blood, isi kosong, kagak ada liquidnya. dripping off her shoes. Yeah. I think. No. El nggak usah macem-macem ya El, inget ini El. Malu sama jenggot. They lived down here. No. Lu lagi di mana Not El? lived.
Ini kalau beneran di pasar malam, pasar malam Ini kasih tubuh sehat harus dijaga bukan dirusak. Di hati dia, waduh. Salah ngomong nih gue nih kayak gini. Salah ngomong nih gue nih, gue liat-liat. Tahu-tahu aja Liquid. Liquid dia rasa Oreo tahu yuk. Oreo. Gimana ceritanya gila? Rasa klepon rainbow. Wah jangan-jangan Fabi, lu nggak usah giring opini gitu ya Dap ya. Diputar, dijilat, dicelupin. Yang tadi. She'll never die. Aduh. We're out. I got Jessica out. It was cold, but the snow had just started. Nanti bikin Liquid rasa klepon. Ini L yang asli Dap. Ini L yang asli Dap. Selama ini L alter ego. Apaan tuh? Serius Feb dia rasa Oreo cok. Depa astagfirullahaladzim. Depa. Kalau di chat tuh kayak gak usah. Oh jadi ini sesi gelap L. Kayaknya enak. Alter ego apaan sih? GK goalkeeper. Itu yang kebinekaan bikin inovasi vape klepon. Kewirausahaan. Oh iya bener. Jualan Liquid. Liquid klepon rainbow, inovasi dari klepon rainbow. Alter ego tim e-sport. Oh tim e-sport. Latar belakangnya Gama. Apa ini? Buset, ada orang di sini, cok. Tidak kelihatan. Baru kelihatan. Tidak kelihatan. Baru kelihatan. Apaan sih? Oke. Udah ya dong. Look sensitivity, control, kredit. Udah kita nonton kredit aja lagi. Habis ini game apa lagi sih? Ini habis ini hari ini udahan ini. Gue mau end stream. Turu habis ini. Betul, turu. Nah, keren kayak insya Allah masuk TV. Iya ntar no rumpi no secret. Rumpi no secret. Dikasih kayak tamam siapa lah kocak jualan Liquid di sekolah. Keren. Orang mau ngomong sama guru tangan ke atas aja katanya mau ditempelin, gimana jualan Liquid tuh diinjek kali. Sebelah sini jangan ngomong gitu. Pulsa gue habis coba beliin dong 50.000. Nomor lu berapa L? Waduh, langsung. Terus ada apa hubungannya denganku L? Ada apa denganmu? Dido. Bentar kamar mandi dulu ya. Ini kamar mandi tidur nih biasanya nih. Kayak Sepa tadi. Bentar kamar mandi. Tidur ini. Bentar kebalik lagi. Ya udah sih. Ditinggal ini. Gue end stream udah. Saya bisa main ulang. Genesis, Job, Lamentation, Judge, Leviticus, Revelation. Kan dapat dipercaya. Depa dapat TNTB naon? Cap semua. Kok kalian pada tahu? Lo.
11-12 sama saya pas satu kandungan kali ya, pas satu pendidikan. Tiba-tiba mah ada yang lagi makan Kiko, terus minta beliin. Emaknya langsung nyediain. Mah minta Kiko enak tau. Kenapa jadi ke situ sih? Gensin kurang berapa giga? Kurang 17 kurang 3 berapa? 17, 18, 19 giga. Jeno nge-live. Jeno siapa lagi, Cok? No, Junet yang jaga warung. Anjir, lama banget. Udah kali ini. Ya udah deh. Jeno bukannya kembaran gue ya? Dap, astagfirullahaladzim, kagak jadi Len ini. Shang Jisung nggak punya IG. Junet apa sih? Gak jelas. Lah lu nggak tahu warung Junet? Lah, wah lu sih harus ke skater sih. Nggak mungkin cowok orang nggak tahu warung Junet. Pasti ada di mana-mana warung Junet tuh pasti ada. Mau nonton live Jeno Dulce ya guys, ngantuk. Udah ini udah kelar. Apa ini maunya mirip sama Jisung apa Jeno? Dah. Maaf, saya juga nggak tahu. Udah kali ya? Udah apa belum ya? Udah, capek gue. Teo. Gimana? Iya, tar lu, sabar. Closing. Gimana closing? Gimana closing? Udah capek. Closing. Closing batuk yang bener. Anda kalau saya end stream, Anda buatin kalimat closingnya. Sekian dari channel saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Begitu. Terus itu gitu ya. Sekian dari channel saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari channel saya. Nah, itu presentasi kocak. Sekian dari channel saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, udah. Closing batuk. Oh iya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana awalnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apal gue. Sayap. Udah. Ini apaan lagi nih? Tulisan belakangnya ada salib, Cok. Salam. Udah toleransi banget anaknya. Ya, itu gara-gara buayan. Sampai apal gue. Buayan kan kalau salam kayak gitu. Mending DC. Dap GC dap. GC dap. DC. Gue end stream. Buayan cinta toleransi. Iya, grup PKN. Coba. Emang Pak Yusuf ada Om Swastiastu gitu? Gak ada.